Projekat Brdsko-biciklistički kampovi i biciklijade kao veza između ljudi i popularizacije različitosti pruža priliku da se mladi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine upoznaju i druže. Projekat je financiran od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, a pored promidžbe brdskog biciklizma, primarni cilj projekta je produbljivanje međuetničke saradnje. Mi smo shvatili da možemo povezati ljude, da možemo napraviti most između ovih prostora i eto, krenuli smo sa projektom koji odmah u startu privukao i druge zainteresirane, da kažemo. I u toku samog prvog projekta isprofilirao se konzorcij projektni sa kojim smo na kraju, na prijedlog, moram kazati, zvaničnika Američke ambasade, produžili naš projekat za još jednu godinu i ušli smo sa konzorcijem 6 nevladinih organizacija. Prve aktivnosti su počele u januaru 2013. godine. U Doboju 11. januara održan je prvi sastanak konzorcija novog projekta. Sastanku je prisustvovala i gospođa Rahela Đidić u svojstvu predstavnika ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Gospođa Đidić se pozitivno izrazila o okončanom projektu Ozrenske staze, ističući da su rezultati ovog projekta bili motivacija ambasadi Sjedinjenih Američkih Država da i dalje podržava aktivnosti zelenih staza iz Tuzle i topera iz Doboja. U ovom tekućem projektu, osim topera i zelenih staza iz Tuzle, dobili smo članove iz Priboja na planini Majevice, općina Lopare. Pristupila je organizacija koja se zove Eko Leonardo. Zatim iz Vlasenice smo dobili biciklistički klub KPL Vlasenica kao partnera. Zatim smo dobili organizaciju iz Sarajeva, MTB organizaciju koja se bavi brdskim biciklizmom i dobili smo umjetničku skupinu, odnosno umjetničku grupu Lucido iz Lukavca koja, eto, najviše ih je u Lukavcu, ali radi u cijelom svijetu. Nakon što je prethodni projekat dobio odlične ocjene i pružanja podrške za naredni projekat, ubrzo su uslijedile nove aktivnosti već isprofilisanog tima. U februaru je uslijedila obuka za edukatore koji će raditi sa mladima tokom kampova u 2013. godini. Biciklisti iz Doboja, Tuzle, Vlasenice, Lukavca, Sarajeva, Živinica i Priboja otvorili su u Doboju prvu izložbu u sklopu novog projekta. Izloženo je preko 60 najboljih fotografija nastalih tokom proteklog projekta. I to nije sve, održano je i poetsko veče. Publici su predstavljena književna djela autora iz Beograda. Brdski biciklizam je itekako zahtjevan sport, pored tehničkih sposobnosti traži kondicione sposobnosti i fizički spremnost. Nakon tih naših odiseja po brdima i planinama vraćali smo se u kamp ili u gradove u kojima smo boravili i tad je grupa Lucido dolazila na svoj nivo zadatka gdje smo davali nekakvu tu duhovnu notu i sportistima i učesnicima kampova da dožive sve to s jedne i druge strane, posmatrajući izložbe, raspravljajući na razne teme o književnosti, gledajući dokumentarne filmove. Zatim tu su bile i razne edukativne teme za omladinu, što mene posebno raduje. Posebno me raduje što su i članovi grupe Lucido uglavnom u većini slučajeva ljudi planinari, biciklisti, tako da nama nije bilo teško pratiti kolege u tim brdskim biciklističkim vožnjama. Izuzev, nekad smo ih znali kočiti, ali kolege se pokazale tolerantne jer
prođemo, vidimo neki kadar, treba to zabilježiti. Normalna stvar, traži to sve vrijeme dok se postavi oprema, dok se snimi. Međutim, sve smo to dobrom koordinacijom, organizacijom izveli, tako da na obostrano zadovoljstvo i nas iz grupe Lucido i naših kolega, a i građana koji su nas ugostili, napravili da imamo danas to što imamo. Novi projekat predstavljen je i na sajmu turizma u Bijeljini, održanom od 19. do 20. aprila 2013. godine. U sklopu ovogodišnjeg projekta u Priboju, nedaleko od općine Lopare, obilježen je Dan planete Zemlje. Učešće je uzelo oko 300 biciklista iz oba entiteta. Manifestacija, koja je organizovana uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a u saradnji sa općinom Lopare, Teočak i Sapna, za cilj je imala promociju vrijednosti mira, tolerancije i funkcionalne multietničke saradnje kroz provođenje ekoloških akcija i vožnju biciklom. Kao i slogan što glasi, znači idemo tom nekom prevazilaženju tih prepreka i tih granica, znači dosta je bilo tog svega što znamo svi, što ostaje iza nas, znači da to više prevaziđemo. Idemo, zašto ne bi bili svi zajedno, Zvornik, Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Lopare, Brčko. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država podržava programe interetničke saradnje kroz projekte malih grantova, saradnje između nevladinog sektora, unutar škola u okviru obrazovnih programa i na sve moguće načine te neke doprinos očuvanju zemlje, očuvanju tradicije, kulture, ali i stvaranju veza i obezbeđivanje mira i sretnije budućnosti za naše mlade. Od velikog je značaja, tu ljudi praktično žive jedni na druge upućeni i potrebno je da sarađujemo na svim poljima. Evo, možda je ovo priroda nešto što je najosnovnije da nas poveže, prilika da kasnije i neka druga saradnja bude bolja. Centralni sadržaj manifestacije bila je vožnja bicikla planinskom stazom obroncima Majevice, oko jezera Snježnica, a kroz teritoriju općine Lopare, Teočak i Sapna, čime su simbolično povezane općine iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Načelnici općina Lopare, Teočak i Sapna, zajedno sa predstavnicima Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, zasadili su stabla mira u novoosnovanom parku tolerancije u centru Priboja, u općini Lopare. Osim što smo se proširili teritorijalno, dakle sa planine Ozren smo iskoračili na planinu Majevicu, iskoračili smo i južno do Vlasenice. Na području naselja Donji Zalukovik u općini Vlasenica tokom projekta održan je trodnevni kamp mladih pod simboličnim nazivom Povezani u različitostima Vlasenica 2013. Učešće je uzelo preko 100 mladih iz područja Doboja, Lukavca, Priboja, Tuzle, Sarajeva, Vlasenice, Živinica.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je opredjeljena podršci mladim ljudima koji pripadaju svim narodima i manjinama u cilju aktiviranja mladih da preuzmu aktivniju ulogu u društvenom i političkom životu i da sarađuju sa mladim ljudima koji pripadaju drugim narodima i manjinama u cilju poboljšavanja vlastitih života i života svojih zajednica. Nadam se da ćete provesti ugodno vrijeme ovdje učeći o prirodi, o drugima i o timskom radu. Još više se nadam da ćete, kad se poslije mnogo godina budete osvrtali na svoje iskustvo ovdje, imati prelijepe uspomene na svoj boravak, na svoje nove prijatelje i da ćete biti hrabri da iskoračite iz svoga društva i pružite ruku novim prijateljstvima koja će trajati. U ime Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevo velike mi je čast i zadovoljstvo da proglasim ovu proslavu i bicikladu otvorenim. Prvog dana učesnici su imali brdsko-biciklističku fotosafari vožnju na sjevernim obroncima planine Javor iznad Vlasenice, te su postavili kamp i obavili završne pripreme za edukaciju 60 mladih koji su stigli u dvije grupe, polovina iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, a polovina sa područja entiteta Republika Srpska. Osmislili jednu plesnu koreografiju i imamo jednu pjesmicu. Smijeh vjeverica. U šumarku skrivenome vjeverica malih dom. Šetamo šumarkom mi i uživamo u prizoru tom. Vjeverice skakuću i veselo pjevajući nose lješnjak kući. U šumarku skrivenom vjeverica mali dom. Svaka vjeverica zna za dužnost u životu svom, a dužnost je vjeverice svake oskrbiti lješnjacima dom. Mi smo veseli, pomalo ludi. Mi smo veseli, pomalo ludi. Takav i ti budi. Takav i ti budi. Ne volimo nepravdu, a lažeš manje. Ne volimo nepravdu, a lažeš manje. Bunt je naše prirodno stanje. Bunt je naše prirodno stanje. Buntovan biti veoma je lako. Buntovan biti je veoma lako. Pobuniti se treba svako. Pobuniti se treba svako. Ukoliko se ne uvaže naša prava. Ukoliko se ne uvaže naša prava. Promjena će biti strava. Promjena će biti strava. Ja sam zamolila Miju i Adina da nam napišu asocijaciju na ove reči koje smo mi izmislili. Ovo je ćirilica, ovo je latinica. Isto izgleda jako velika razlika. Znači da je dobro da znamo da u Bosni i Hercegovini imamo predivne različitosti, da na rekama možemo da palimo roštilj i jedemo peku. Da budemo nasmejani kad razmišljamo o svojim nenama i da nam 300 para nekakvih treba da bismo ušli u zoološki vrt. Meni je ovo bilo vrlo simpatično kako su oni uradili, jer ja sam očekivala sasvim drugačije asocijacije i dobro je da je ovako. Malo je bilo dvoumljenja kod ekipe iz Doboja, jer se ona dvoumila pošto oni u školama rade, odnosno imali smo ekipu koja je u starijim razredima pa su jedno i drugo pomešali, radili dve stvari, ali cilj nam je bio da jednostavno vidite da ovdje nema nikakve razlike. Slova su nam ista, značenje ponekad i jeste, a ponekad i nije bitno. Ja se tebi se zahvaljujem puno, Mija tebi i Deniju se zahvaljujem na tome. Deni, svaka čast. Svaka čast. Za mene tiče svaka čast. Učesnici su iskazali visok stepen razumijevanja za međusobne razlike i potrebu da se tolerancijom i međusobnim uvažavanjem ove razlike promatraju kao prednosti i bogatstvo, a ne kao faktor koji razjedinjuje društvo i uništava budućnost mladih generacija.
Zaista mi je zadovoljstvo i čast za nas da prisustvujemo ovdje ovako jednoj lijepoj, dobro organizovanoj manifestaciji sportskoj. Lokalna zajednica će uvijek podržati ovakve i slične manifestacije. Prije svega želim da pozdravim i da se zahvalim svim gostima, posebno predstavnicima američke ambasade, gospođe Emily, koji su prepoznali ovakvu ideju naših domaćina i želim zaista da čestitam i da iskoristim ovu priliku da se zahvalim našim domaćinima, biciklističkom klubu koji su dali ideju i osmislili ovakav jedan projekat, a američkoj ambasadi da se posebno zaista zahvalim koji su podržali ovako jedno druženje, odnosno ovakav jedan projekat. Očekujemo naravno da svi koji vole bicikl, koji vole vožnju, da dođu, da se provozaju sa nama, ne mora biti nikakva organizacija, znači jednostavno da se jave nama i bit će im lijepo družiti se s nama i sa našim momcima, odnosno sa našim članovima iz ekipe. Znači svi su oni dobri momci, vole biciklizam, prvenstveno zdrav život, prirodu kao što je to sve promocija ovog sporta, znači jednostavno pozivam ovom prilikom da dođu kod nas da se družimo. U organizaciji konzorcija organizovana je i kružna biciklijada u Kladnju. Zbog složenosti staze, učešće je bilo ograničeno na 30 učesnika iz Kladnja, Vlasenice, Doboja, Lukavca, Tuzle, Sarajeva i Živinica. Tom prilikom učesnici su posebno apostrofirali saradnju između Vlasenice i Kladnja, koje je razdvojila entitetska linija. Vama se zahvaljujem što ste danas ovdje i nadam se da ćete se ugodno osjećati, pogotovo gore na tim prelijepim dijelovima vrha Konjuha. Odabrali ste jednu jako zahtjevnu maršrutu, ali mislim da se nećete pokajati. Hvala za načelnika opštine na ovom lijepom prijemu. Također svim našim ovdje prijateljima koji su danas ovdje sa nama. Mi smo došli iz Vlasenice, naša ekipa danas ima nas 5 članova. U ovom projektu smo od samog početka i od kampova, bicikljada, propratili smo sve ostalo još, znači danas i Petrovo kao još jedan kamp. Danas smo ovdje u Kladnju na jednom druženju prelijepom, stvari na Monty Bike vožnji, biciklijada koju je organizovalo biciklistički klub iz Kladnja. Poenta ovog današnjeg susreta jeste u stvari druženje i ništa drugo. Da upoznam malo i prirodne ljepote Konjuha, što je zaista, može se reći, jedna od ljepših planina koju sam ja posjetio. Ljudi su jako prijatni. Ima nas ovdje iz Tuzle, iz Živinica, iz Doboja, iz Olova, iz Kladnja i tako dalje. A gore već kad smo prošli stari rudnik, napušteni rudnik magnezita, onda je počeo uspon koji je u dužini otprilike nekih 4,5 do 5 km pa sve do vrha planine Konjuh. Odatle smo išli šumskom stazom, bolje reći nekom traktorskom vlakom, koja je jako zahtjevna i dobar dio ekipe je vozio i tom stazom. Jedan dio ekipe je ostao onako laganicije da siđe pješice, taj dio, malo adrenalina,
uživanja. Nije bilo padova, što je najvažnije. Imali smo 1-2 gumi defekta i to je to. Evo sad smo ovdje ponovo ispred motela Muška voda i sad ćemo otići do Paučkog jezera, jedne lijepe destinacije, također ovdje u podnožju Konjuh planine. Posebno ću istaći da su učesnici dvije susjedne opštine Kladanj i Vlasenica koje razdvaja entitetska linija i da smo objedinili ovdje 2 biciklistička kluba iz ova 2 grada kroz naš projekat koji su veoma aktivni na našem projektu i već tamo se dogovaraju o nekim novim modalitetima svoje saradnje u budućnosti što je u konačnici glavni cilj svega. Vi znate da na ovim prostorima se uvijek živjelo zajedno. Živjelo se skupa. Živjelo se jedno s drugim, a ne jedno pored drugih. Rat je na ovim prostorima bio, učinio je neke neprijatnosti ljudima i mi kroz ovakve projekte pokušavamo da zbližimo ljude, pokušavamo da uspostavimo međuentitetsku i međuetničku saradnju, pogotovo sa susjednim opštinama, a Vlasanica je nama susjedna opština prema istoku. Tokom trodnevnog kampa u Kakmužu učesnici su pokazali da je među ljudima na ovim prostorima mnogo više stvari koje ih povezuju nego onih koje ih razdvajaju. Vožene su 2 biciklističke vožnje te organizovan rad po sekcijama. Ovo je bila odlična prilika da mladi prepoznaju zajedničke vrijednosti te da se entitetska granica i razlike među nama mogu premostiti i povezati brdskim stazama. Palo na ramena, bijelom rukom na leđa polaže, na stamenim nogama opanci, čarape je brižno zavezala, kad je vidiš, otmo se uzdasi. Život, a on život, teče kao što je tekao i prije, teći će i poslije. Uvijek igra ta ista pozorišna scena, uvijek i zauvijek. Traje i teče, život kao kakav bezgranični kolosijek, zastane na već određenim, već ucrtane stanice. Život sastavljen od vječnih svakodnevnica. Mi smo prepoznali da brdski biciklizam i boravak u prirodi, da je to light motiv koji itekako povezuje ljude. Zatim kad se malo izmaknemo iz ove naše realnosti, da stvari malo vidimo boljom slikom i jasnije. Mislim da ćemo danas i biti redovni član konzorcijuma nevladnih organizacija i da ćemo aktivno učestvovati u svim projektima koje organizuje taj konzorcijum. Što se tiče naših aktivnosti u ovome, jeste da su i nekoliko članova odreda izviđača učestvovali na biciklističkoj stazi, dali su neki svoj doprinos, iako nismo imali do sada tradiciju, inače u Petrovu svega koliko ja znam 10-ak ljudi koji aktivno voze bicikla. Mi ćemo postaći prije svega mlade ljude da se malo aktivnije uključe u ovo i da sigurno razmišljaju o tome koliko je biciklizam kao dio neke sportske grane koristan za zdravlje ljudi
ujedno navikavaju se i boravku u prirodu i zatim ekološkim vrijednostima koje treba stalno njegovati na području ne samo naše opštine, nego i šire. Gdje se promoviše multietničnost, gdje se promoviše ekologija, gdje se promoviše sport, gdje se promoviše druženje, gdje se promoviše suživost i zaista se nadam da će ovakvi susreta i manifestacija u narednom periodu biti još više na našoj opštini i sa moje strane, a i što se tiče administrativne službe opštine Petrovo, mi ćemo ju, podržali smo i ovaj, a podržavat ćemo i sve buduće projekte koji budu imali ovu ideju i cilja, to je znači, ponavljam, multietničnost, ekologija, sport, druženje i sve ostalo što ide uz to. Nadam se da će svi koji su gosti ovih dana na području opštine Petrovo da će ponijeti lijepe uspomene i slike naše opštine i planine Ozre. U Srebrenici je održana manifestacija zatvaranja projekta MTB kampovi i biciklijade kao veza između ljudi i popularizacija različitosti. Poruka ovog susreta našeg u Srebrenici je ostajemo zajedno ili stay together. Dakle, ovo je kraj jednog projekta, ali priča o druženju i o našoj međuetničkoj saradnji se nastavlja. U okviru cjelodnevne manifestacije održana je završna ceremonija. Vožena je promotivna biciklijada u Srebrenici, otvorena je izložba fotografija, a u večernjim satima održan je koncert ansambla Divan Hana. Tom prilikom učestvovalo je oko 100 mladih iz Tuzle, Lukavca, Doboja, Goražda, Vlasenice, Srebrenice, Bratunca, Sarajeva i Priboja. Učesnici su sumirali još jednu uspješnu godinu međuetničke saradnje kroz biciklistička druženja i drugi niz aktivnosti koje je realizirala mreža od 9 nevladinih organizacija. Naši dvoje aktivista, Branislav Lukić i Slađa iz Srebrenice, su došli na ideju da dođemo u Srebrenicu. Moram biti vrlo iskreni, vrlo otvoreni kazati da nismo baš prihvatili taj prijedlog bez neke zebnje. Naravno, bilo nam izazov, želi smo doći ovdje, ali postavlja se pitanje u sredinama kakva je Srebrenica, govoriti ovako intenzivno, ekstenzivno, mogu reći, o međuetničkoj saradnji, pitanje kako će to proći. Imamo li mi kapaciteta da to organizujemo? Imamo li partnera u Srebrenici, ko će sa nama to provesti? Sve su to pitanja koja su onako ko bujica, da kažem, pojavila se i ono što smo mogli napraviti u tom trenutku je da sjedemo u auto i da dođemo u Srebrenicu i da damo neke okvire sa našim ovdje potencijalnim partnerima na kojima se želimo okupiti. A ti okviri su, mi smo željeli doći svim građanima Srebrenice. Željeli smo doći ovdje sa pijetetom i sa velikim poštovanjem naspram žrtava i svega što se desilo, ali željeli smo doći zagledani u budućnost. Željeli smo družiti se sa mladim svih nacionalnosti, svih društvenih skupina koji su u Srebrenici. Željeli smo imati organizacijni odbor u kome će biti predstavnici naroda koji žive ovdje i moram kazati da smo bili uistinu obradovani kako je to primljeno u Srebrenici. Ljudi jednostavno iz Srebrenice žele kazati da ovdje ima i dijaloga, da ima i tolerancije, da jednostavno sarađuju zajedno narodi, mnogo više nego što se to u medijima
može vidjeti. Mi smo vrlo brzo to osjetili. Također ću priznati do samog današnjeg dana razmišljali smo da neće nešto krenuti krivo, počeo od vremena koje može pokvariti puno toga. Evo i sa vremenom smo imali sreću. I evo mogu pred kraj današnjeg druženja reći da ništa nije krenulo krivo. Jednostavno osjećamo se u Srebrenici jako lijepo, svi su oduševljeni, ushićenje možete vidjeti na licima svih učesnika i tokom zaključne manifestacije rezimirali smo proteklu godinu. Iz sada višegodišnje saradnje nastali su novi projekti. Mreža nevladinih organizacija se širi, rad sa mladima se nastavlja. O projektu izvještavali su mnogobrojni mediji iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Osim toga, evo imamo čast i da nas prati televizijska ekipa akcije online i da bilježi također vrlo kvalitetno sve naše aktivnosti. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim ekipama i svim pojedincima koji su na bilo koji način prenijeli